Unsa ang imong love language? Kita tanan tao bay, we have different ways of expressing and understanding love. Kana ganing imo nang gihatag tanan sa isa ka tawo, unya feeling nila kulang gihapon ka. The reason is you are not speaking their love language. So to help you, this is 5 languages of love by Dr. Gary Chapman. Kanina mga love language by, dili lang ni mo-apply sa imong partner, mo-apply sad ni sa imong anak, or if single ka, imong future anak. Number 1, receiving gifts. Na ay mga tao bay na maka-feel kaayo na love sila, pag matagaan sila gifts. Kasagaran ani mga tawhana bay, ma-misinterpret sila as materialistic na tao, but mauni ang butang na maka-feel sila na love kaayo sila from someone. Kasagaran ani nakuha ni nila sa ilang parents. Kaya ilang parents, ang love language is giving gifts. Kani mga tawhana bay, dili magmatter kung unsa ka mahalon ang imong gifts. It's the thought that matters to them. Number 2, quality time. Ang uban nato bay, kay dili kayo hilig og material things. Ang uban sa atoa, hilig og precious moments. Those quality times sa someone special nato. Now, diha na magsugod ang conflict. For example, ang imong anak, ang love language is quality time. Now, you as a parent, ang imong love language is gifts. Miski unsa pa na kadaghan imong ihatag sa imong anak bay, miski unsa pa na kamahal ang imong gift na ihatag, they will never be happy. Kaya ang ilang kailangan lang is your undivided attention as a parent or ang imong precious time para sa imong partner. As simple as playing with them, or if ang imong uyab, date in the park, maunay mga butang na maka-feel sila na love kaayo sila. No cellphones, no distractions. We as people bay, kung unsa atong love language, mausad na atong ihatag sa atong pares or sa atong anak. But more often than not, dili gyud mo pareha og language. Dapat kabalo jud ka unsa ang love language sa imong partner or sa imong anak. Bay kaning tanan love language bay, mo speak man ta ani, pero naa jud mga main language na diha gyud ta maka-feel og love from someone. Pura ra guna siya og Tagalog ug Bisaya. Kita mga Bisaya mas maka-express ta ug mas makasabot ta basta Bisaya kay mao man atong main language. Number 3, physical touch. Kani mga tao na inani bay mga paraygo ni sila. I'm not just talking about sex. Physical touch is simply giving a hug, a kiss in the forehead, holding hands, any physical contact. Kung ang imong anak is ang main love language is physical touch, miski unsa pa na kadako ang imong ihatag na gift, miski unsa pa na kataas na oras imong spend niya, pero dili ka ga-give og hug or kisses nila, maka-feel gyapon na sila na naay kulang. So, if physical touch ilang love language by hug, uy, kada adlaw, they will feel love and they will love you back for that. Nabitaw saying, na bahalag saging basta labing. Number 4, words of affirmation. Communication is key to all relationship. Tinuod na siya bay. Kita mga Pinoy bay, dili gyud ta hilig mo express using our words. Those people bay, need sila isulti na I love you, na I care for you, na I need you. Kani mga tawhana sad bay, dili nimo pwede pasakitan using your words. Kanang butanga bukat kay na para nila. So be gentle. If you truly love them, tell them how much you love them. Para walay mahay ba, imo na hatag tanan. Number 5, acts of service. Naay mga tao na maka-feel sila og love if you do something for them. Ilang motto bay kay action speaks louder than words. It is as simple as a helping hand, throwing the trash for them, or manghugas baka para nila. Ano mga small things na pwede nimo mabuhat para sa imong partner, buhata. It will make a big difference for your relationship. The most important thing ani na topic bay, you have to know your love language ug sa love language sa imong pares or imong anak. It is the only way to understand them ug makabalo unsa the love ang imong ihatag. Dili ka mag-focus sa imong self. Look at it on their perspective. Sa akong giingon ganina, maka-feel ta og love kung unsa atong love language. By if you like this video, share it to a friend. Maybe, just maybe, maka-help ka sa iyang relationship or sa iyang family. Spread the love. Now my question, unsa imong love language? Leave it in the comments. This is Choy Tabay.